Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki Wona wesondela Yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Wona wesondela Sondele emkhunjini kaNokho uzophila Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu sanibonani molweni Dumelang Ponjoti Matekwane neMasharoni inda elamikama ngingo MC Polobas uandile wakangcobo mfana se-NDW no divorce woman nawe dali uza abanye bathi ke no dogs allowed noma wanted or whatever wena wazi ukuthi uyosho kanjani uma ukhuluma ngale ndawo yangakithi mfana ke wase 16 lo endwedwe emalangeni umfana ophuza umqeke usheba nomnamane namhlanje ngivakasheleke naye inkunzi malanga inyanga enkulu babakazi into ziyenzeka ngimfice ke egcekeni kuthe chithisa engahleli yedwa ulokho eyimunyunge njalo indaba noNkulunkulu wakhe wasekamerweni nangu mabe senkonzweni nje uthandaza lo naye lo uthandaza lo injalo injalo cha umama lo umama uMhlongo waleli gceke nazi nezingane zethongo zedlozi zikaDokotela uMhlongo kunganisiweke konakele kakhulu bengathi share le video unikeze nabanye abantu ke ithemba lokuthi lokho abazokubona namhlanje nabo ngelinye ilanga ngase kubehlele phakathi kwabo ngibona esinye isikhwamana ke abajwayele ukusiphatha uma behamba bobabili isikhwama lesi ekuthiwa ngani zakwethu unhlali iqumbile ukuthi iqumbeni uzobona la siyakhona ngoba cha amasheleni ngathi ayokhithizwa noma ayodilika ke phansi so cela ukuthi uyishare ke le video so cela ukuthi futhi ungagcini ngokuyishare uphinde ucomment Dokotela uMhlongo sikwamukele sikubingelele ku Siyaviva TV1 siphinde sikwamukele futhi nase page lika MC Polobas asibingelele kakhulu Pholo bobingelela yena Dokotela uMhlongo bathi babakazi into ziyenzeka ngasho ukuthi uMakhosi uMhlongo ngasho ukuthi umkhulu uMhlongo ngasho ukuthi uDokotela uMhlongo sithi siyabingelela ku Siyaviva TV kubona bonke umhlaba wonke jikelele sithi emakhosini sithi cabakho sithi bayede futhi sithi emakhosini sithi thokoza ngazo zonke indlela zokuhlonipha okwedlo siyabingelela namhlanje kusekhaya la umuzi wakho lo esingawazi yes masingena kuona ngathi singene ezulwini uqobo yes mhlawumbe ungakasichazela ukuthi ubani oseceleni kwakho ngoba ngenze ukuthi ngishayile nje kodwa ngishayanga kahle nawo wakhe amagama amnandi ombiza ngawo sithathu sibeke samukele Siyaviva TV1 bese utshena abantu ukuthi ngabe sisesigodlweni noma sikanokusho Pholo basibingelele kakhulu namhlanje asikho Pholo besigodlweni asisebenzi akulona usuku lokusebenza usuku nje lokuyiphumulela lele ngifuna ukuyochitha nabantu basemgababa umphakathi wasemgababa la isikhona khona sike emzini wami hayi ekhaya elikhulu la esisebenzela khona sila esithi mase sisebenzile sibuye sophumula khona ngoba ibalekile inyanga Pholoba engathi mayilaphela la iphinde ihlale khona ibanike nje amathwasa igap yokuthi bakwazi umuthi phela ukwazi ukudla impande ngaloko kubalandela angiyena umuntu okhonza ukugadana kakhulu kodwa ngumuntu okwazi ukunika ispace ngifuna umuntu aqonde ukuthi makontenza uyayenza ngale kokuphushwa yimina isemzini wami Pholoba la isikhona siyipholile nje obubona nje uhleli nobani umama wasekhaya lo nkosikazi Pholoba ngasho ukuthi umngami umama umholi futhi ngoba phela ngalo kokuthi sizangoma kodwa siyakhonzisa Pholoba sinanebandla kusho ukuthi ngasho nje ukuthi umama umfundisi noma ngithi umama umphathi ngelinye igama mase ngibingelela siyakwamukela ku Siyaviva TV1 ngibingelela nabantu emakhaya ngiyababingelela ababukeli baSiyaviva TV okhulumayo umama Mazakwe umama uMhlongo umama kaMakoti kaMkhulu uMhlongo umakoti kaMkhulu uMhlongo ukuphethe kanjani lo baba ngiphethe kahle kakhulu kumnandi nje kuba umamgobela ngasho kanjalo mama sithathu sibeke engakasinikeza isithombe uDokotela uMhlongo sila kwakho sibona ugcwele igrosa ichitheke igceke lonke sikubona ifurniture nayo singasho ukuthi ichitheke igceke lonke uma ngasithatha usibeke kwenzakala namhlanje usuku olukhulu umkhulu ufisa ukubuyisela ebantwini abantu nje wabefika kuyena naye bemnika nathi namhlanje siyopha imndeni nje emithathu esoyihambela namhlanje okay Dokotela uMhlongo ngene ujule kulolu daba
Yes. Kwenzakalani? Pholoba ake sisho kanje einsukwini esinazo zokusebenza sisebenze kodwa kushaya isikhathi sokuthi siphumule pholoba ngithe namhlanje ukuphumula kwami angingagcini ngigcine mina ngedwa ngambile ngayobheka imizi lemgababa enezinto ezahlukahlukene noma ezayigaba ezahlukahlukene nangendlela yokuhlala ngabona ukuthi pholoba akusizi ukuthi ngingakwazi ukulula isandla ebantwini lento engiyenza namhlanje ngingayenza phambilini ngihlenzi kuyenza futhi enya sivamisile ukuyithatha ngamafoni noma sivamisile ukuyithatha sifake ko TV kodwa nje lento yokupha kuyinkonzo yami ngoba umuntu lapha la kwaMhlongo uyaqonda ukuthi into yokupha kuyinto ephilayo ngasikhathi uphulula isandla ngelinye ilanga kuyobuya kuphindiwe ngihlezi ngiphiwe imoto ngihlezi ngiphiwe inkomo ngihlezi ngiphiwe amagusha ngihlezi ngiphiwe imbuzi kodwa namhlanje kushayile isikhathi sokuthi nama ke ngibuyisele ebantwini pholoba ngami ngiyobalekelela abantu ngesithi nje usuku olukhulu pholoba la esiyopha khona abantu izipho ezahlukahlukene pholoba ngokwegaba zabo usuku olukhulu ke pholoba namhlanje abantu banibona niswenkile niyaconza ikhonto ebhaliwe ebusweni benu ukuthi nabatwana bedlozi kodwa ngithe ayingasali ngaphandle ingane zakho lezi ezingapha mhlawumbe mawungasinikeza introduction yazo before ngibuza umbuzo simple owodwa nje ngidlule kusona asiqale la eqaleni ngasesandleni eseduzane nami umakhosi bani lo umakhosi udube wasile egoli pholoba kuzubona lo suku luyinkuku olumangalisayo ngendlela emangalisayo ukhethile naye ukuthi akasondele la bengazele lona pholoba kodwa bezolungisa ezinye izinto ezimayelana nedlozi kodwa sinaye la umakhosi udube waphansi egoli ebinoni pholoba lo yes esinayo number 2 wakhona sinomakhosi ushange bathi uduma kude pholoba onenhliziyo enhle ngendlela emangalisayo ziyamazi zangoba bayamaza abantu ngendlela asiza ngaye abantu naye unesandla esihle kubona bonke abantu abafika kaMhlongo ekubamukeleni ekubalekeleleni okwenzeni yonke izinto ukuthi umuntu azizwe emukelekile ngisho ugula unesifo esinjani kodwa ukuzizwa makulusike emukelekile uyenako umakhosi ushange owakhona lemgaba kodwa endaweni ekuthiwa isemgobhozini ngale ngasho ukuthi uyingane yami ngokwedlozi ndaphinde futhi azobe ingane yami ngokwenyama ngoba pholo lento kuba ingane ngokukamoya gcina sekube ingane yakho ngokwegazi ngoba mayikhala kufanele ukuthi kusuke ekhala mina pholo hamba siqale ngaye yes udokotela uMhlongo kuye kufika ikhathi efana nalezi eyolekelela emzini yabantu kuye kuniphathe kanjani nina njengezingane zethongo uthola ukuthi kuphuma igrosa mhlambe nawo nayo ake sithi unayo ke kodwa uyazi kwabanye babantu abayizingane zakhe zedlozi azinalutho ngisho ngiyibomu lombuzo nje manje uyabonakala yenelula isandla kunina noma uyanisiza ungaqala ngokubingelela bese uyichaza ukuthi ubani nje bese kuchazile bese uphinda futhi ke uphendula umbuzo wami uyanisiza nina noma ukhonza uphumela ngaphandle ufana negenerator edumela le ngiyabingelela ukuthi yavivo TV makhosi ushange nje bese shilo ubaba akwenzayo kubantu akakwenzi kubantu kuphela engakusho akakwenzi kubantu bangaphandle kuphela uqalile kuthina uyakwenza nakuthina siyingane zakhe zedlozi khona asisiza ngakho kukhona silekelela kukona makukhona eshoda ngawo siyakwazi ukuya kubaba sikhale nasikhala khona mawunalo usizo uyakwazi ukusilekelela so lokho sikubone kwenza kusiyona into esiyiqala into esiyaziyo vele ukuthi uyayenza vele ukubongela abantwana bedlozi abanobaba okwazi ukulula isandla uphinde futhi utuse ngokusuke kujuleni kwenhliziyo yakho nokugqugquzela nje lolu hambo lanamhlanje kodwa ngale kokuthi wenze konke lokho ngizocela ukuthi uqale usike iphethini ekuthenini unalo yini ulaka noma kanalo maye nalo lisuke lisuswa yini ungaqala ngokuyithula bese ungenelele embuzweni yakho ngiyabingelela nonke ngibingelela siyaviva TV wonke umakhosi Dube lokhulumayo wasegoli ingane kababa nomama kazinto ziyenzeka follow uphendula umbuzo wakho ubaba unalo laka kodwa akulona lolu olubi elokuthi nje kusuke ekubonisa njengengane ukuthi akukhuza kubonisa indlela yokuthi mongenzi kahle bese ke uyakubuyisa unothando nje ubaba ngoba noma ekuthethisa uyamuza ukuthi ukuthethisa ngoba usuke eqoqa ezama ukufaka endleleni ungaqhubuzela uthini kulesi senzo sihle njengoba namhlanje niphuma nimphelezela eyonikela emndenini eminingi kangaka okokuqala nje ngakusho ukuthi ngijabule kakhulu ngendlela eyisimanga ngibonga uNkulunkulu oyenza ukuthi lo suku lube khona kanti nami ngifikile vele ngingasho pholoba ukuthi ngalokho kuzokwenzeka namhlanje kuyinto enhle kakhulu ukubuyisela emphakathini ubaba akayona into akamuhle ngaphandle kodwa nangaphakathi ekhaya muhle
nakuthini ingane zedlozi uyakwenza ukuhle benomabo babili asingancomi ubaba kuphela ngoba siyazi ukuthi akahambi yedwa uhamba noma benomabo babili banothando ngendlela eyisimanga ngisho emndenini wabo usizo nje yonke indawo so ngale nkonzo ezokwenzeka namhlanje sithi siyabonga kakhulu akwande njalo nathi siyingane zakho uyasifundisa ukuthi mase uNkulunkulu noma idlozi selibuyisa phinda ke nawe bese ubuyisela ngaphandle uphe nabanye. Siyabonga kakhulu. Mama izinto ziyenzeka lokhu uthinteke njalo ake zenzeke ke izinto nala ngizokubuza umbuzo ojulile. Uyakwazi ukuhlukanisa umkhulubuhlongo nendoda yakho? Yebo ngiyakwazi. Bahluke ngani laba bantu? Bese kufika umkhulubuhlongo onolaka so sekufuna nje wehlisa umoya ube phansi. Mawubona ukuthi nje hayi baphezulu shona phansi. Kanti nje ubaba umhlongo uyayihlekela uright uyancokola Mekufika umkhulu umhlongo simuzwe ngena ngesango uthi hayi ke umkhulu ke lo hawu shone phansi ke thina kuhambe kahle. Okay Njomani sobuya kuwena. Yes Pholo. Abantu abaningi banento ethi bayasizakala labantu niyakubona kodwa thina esikude sizakala kanjani. Okay. Ngikubone ke uneyinhlelo zeyipesheli lapho sokwehlisa khona amanani wabhekisa phansi. Ngiyafisa ukuthi manje uphawule ngespecial sakho esingomhla ka15 enyangeni kaDisemba yokuphetha unyaka ukuthi kuzobe kwenzakalani uzobe wenzani. Kodwa qala upha abantu inombolo ekuyiyona yona abangabhalisa kuyo mabeza ku special sakho. Asibambe mapholoba 083 083 406 86 58 083 406 86 58. Masikhuluma ngoDisemba pholoba 15 sinendumezulu yesipesheli yesigubhu sewashi ifoni iringi pholoba. Ungakhohlwa sesiphelile isikhathi sokuthi abantu babe nezigubhu bengazona inyanga bengazona izangoma uthi khona indle evalwayo enesigubhu nje. Okay, sekushaya isikhathi manje sokuthi sibe nendlela entsha yokwakha izigubhu. Isigubhu sakho kube ifoni noma kube iwashi noma kube iring. Kungabi khona isigubhu esibonakalayo esizoqhatha nomndeni. Sizenzile izigubhu pholo ezahlukahlukene ngokwegaba zayo. Inkulu, incane, njani. Kodwa inkinga yazo uthi mawuphumelela uthuke umakhelwane uthuke umndeni uthuke odadewenu ukuthi uphumelele nje ngenxa ukuthi ilesa sigubhu mekwalimala umuntu ukuthi ilesa sigubhu mekwagula umuntu washona ilesa sigubhu mekwakhinda umuntu nemoto ilesa sigubhu. Manje sesifuna abantu baphumelele kodwa ingekho into eyisithuko abanayo bona. Ingakho ke sikhanda indlela entsha sacela kumkhulu ukuthi sifuna indlela yomuntu manje ukuthi abe nesigubhu ehlala emqashweni abe nesigubhu ehlala esikoleni emsebenzini abe nesigubhu ehlala erest abe nesigubhu la ekhona ngale ukuthi uze wakhe indla round ezosabeka ezovalwa ekukhombisa ukuthi nesigubhu iring uhamba nayo ifoni uhamba nayo ilokuzana ifiwashi into igqoka insuku zonke njengoba ungibona ngiyigqokile uthothi kanti mina ngigqoka isigubhu ukwazi kwami lokho. Nabantu abahlukahlukene engikhuluma nalo hlukahlukene abantu abanezitolo banosomabhizinisi abanezindumba abantu abanegaba ezahlukahlukene. Ngiqonda ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi nombani abe nento yakhe so uhlupheke kwanele ngiyakubona vele so ukhalile wakwanele kodwa sekuyisikhathi sokuthi nawe noma ungangaba no December right kodwa ugarante ukuthi uJanuary wakho uzoba muhle ngokuthi uthathe lesi sigubhu sakwamhlongo. Akusona isigubhu seyinyoka akusona sotukoloshe akusona somantindane isigubhu sedlozi. Sifuna umuntu ongasekho nje oyedwa sayida umalume uanti umalumekazi ugogo umkakho ukhulu umalukuzana umkhulu ukhokho ubanibani wena nje usinike igama lakhe mase siyamcheka thina ukuthi kwesimone esiright yini ekutheni thina singamphakamisa mase sikuphakamisela yena lo muntu aphenduke abidlozi lakho. Bamba akekho umuntu engavusa ugogo wakhe aphenduke ugogazi wakhe ingozi ekhaya. Bamba akekho umuntu ongavusa umkhulu wakhe aphendula umkhulu azoqeda abantu ekhaya. Bamba akekho umuntu ongavusa umkakhe aphenduka azolimaza abantu. Kodwa zonke izinto esimisayo thina kaMhlongo ngedlo sizimisela ukuthi wonke umuntu asizakale ngale ukuthi kube khona ingozi ezoba khona egcineni ngoba lezi igubhu zotikolosho zomantindane zidala inkinga egcineni. Uthola ukuthi umuntu uyaphila kodwa injabulo ekhaya yikho uyaphila kodwa ukukhululeka ekhaya kukho uyaphila kodwa ufelwa izingane kufa umndeni kufa abantu abahlukahlukene ngenxa yokuthi
ukuthi yena wahamba wathatha isigubhu kulo baba, wahamba wathatha isigubhu kulo mkhulu, wahamba wathatha isigubhu kule yanyanga, wahamba wathatha isigubhu kule sasangoma. Izigubhu zala kaMhlongo ziyakhuluma, zenza ukuthi noma ngabe sifika impilo yakhe injalo kodwa iphintshe impilo yakhe iphenduke ibe yintsha. Ngiqonda ukuthi ke wonke umuntu ozofika le ekhaya mhla ka-15 akekho umuntu ozophinda kube efana. Wonke umuntu ozofika la uzofika isimo sakhe sishintshile kunalesi efika isona. Sinabantu abafesayo, sinabantu abaphelelwe umsebenzi, sinabantu abaphelelwe imishado, sinabantu abaphelelwe amathenda. Umuntu usehleli nesitifiketi kodwa ama-contract azimthatha. Sekuyisikhathi ke manje sokuthi nawe noma ungaphetha kabi uJanuary 57 ngoba vele sofikile kodwa wena garanta ngento eyodwa ukuthi uJanuary awuqale kahle. Ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi umuntu uyohlupheka ngoJanuary uyohlupheka ngoba ethanda, kodwa umuntu ongaqondile ukuhlupheka ngeke ahlupheke. Siyamgarantela lokho. Ungakhohlwa before sikuphakamisele lo muntu siqale simcheck ukuthi kwesimone esiright, ngoba abanye bashona ngezigozi, abantu banamanzi amnyama, abanye bathwetshula. So kubalekile ukuthi before senze leyo nto siqale simcheck umuntu ukuthi kwesimone esiright. Uma ukuthi akekho esimone esiright simenze thina abese simone esiright sokuthi alungiseke ngale ndlela ekufanele kulungiseke ngayo. Wonke umuntu umekelekile, umuntu oyintombazane, umuntu wesifazane, umuntu owumama, umuntu owumalume, umuntu omnjani, kodwa sifuna ingane phela esencane kakhulu. Sifuna umuntu othanda ukukhula ngokweminyaka kusuka 18 kubheka phezulu, ngoba soyinika ingane na 12 ijika igange ngayilahle lewathi ijika izokhala la kuthini. Kodwa sifuna umuntu ozaziyo ukuthi ufunani empilweni yakhe. Nawe dadewethu ngiyakubona impilo yakho seyihlukahlukene, umshado wakho uyaphela, emsebenzini uyaxoshwa. So ngesikhathi ke manje sokuthi ulwele izinto ezingezakho. Ngiyazimina ukuthi makamakhelwane uyababona bahamba ngeemoto kodwa wazi bahamba kanjani. Abanye abasebenzi banama-truck shop, abanye abasebenzi banezitolo eseyixakile bahamba ngeemoto ezahlukahlukene, kodwa wena uhlezi uzibuza ukuthi ngazi benza kanjani, bahlanganisa lalela benza into ehlakaniphile kunawe, ngoba wena into ehluphayo uhlezi uthanda ukuthi ubuke kubantu noma uyobuza kubantu ukuthi kwabanye abantu ababuzi kubantu babona le video sifaka mase begijimela kuthina bafonele kule number le ethi 083 406 8658 083 406 8658. Na ungabuzi kanti ungabuzi kumalume, ungabuzi kudadewethu, ungabuzi kumakhelwane, ngoba hleze ngeke akunike lonto oyifunayo. Bamba, akekho umuntu onganika omunye umuntu indlela yempumelelweni. Wonke umuntu ufisa ukuthi uphumelelene kodwa ngamkhombisa omunye umuntu indlela eyempumelelweni. Mawuhlupheka manje kuzobuzenze wena. Wonke umuntu sisekutheni akekho umuntu esifuna ukuthi afe impilo yakhe ifana kunale mpilo kade eyiyona. Sabesizakele abantu abahlukahlukene, nawe ufakazi ukuthi ubabonile abantu behamba ngeemoto, ubabonile abantu ey'ndumbe zabo bokuvuleka, ubabonile abantu ama-talk shop abo bokuvuleka, imali bengayisweli. Kubalulekile ukuthi uma umuntu empilweni langazelela ukuthi njalo iba nayo lento yokuthi impumelelo ilwelwe. Kulesi sikhathi esiphila kuso ekuqaleni bekutshalwa umuntu edla ihlahla, kudliwa ipinashi, kudliwa wena imfino, kudliwa amakabishi, but isikhathi esiphila kusona sidinga imali, ngeke sikhohlisane. Uma ungenayo imali emhlabeni awuyilutho, kufana noma ungamdala ekhaya kodwa uma ungenamali noma ungaba nombono onjani awulalele lo mbono. Sekukuthi-ke manje isikhathi esikusona sokuthi sishintshe umfana aphenduke abe indoda, sishintshe usisi aphenduke abe umama, sishintshe u-anti aphenduke naye abe u-anti wangempela, ngoba ngale kwemali akekho umuntu oyolalela wena. Yiloko-ke sifuna ukusho pholoba namhlanje emndenini eyonikelelwa namhlanje. Yes. Noma singeke sisho ukuthi yona muphi, noma mhlawumbe singeke sanivezela futhi ukuthi kulokho engizokuchaza mina yes sikhuluma ngobani, kodwa uNjomane uthinto ukuthi kulomhlaba esiphila kuwo kunamadoda angakwazi ukushela, abuye afisa ukuyithathela ngenkani. So siyolekelela ke komunye womndeni onesimo esinjalo, silekelele kweminye yemndeni ekungena abantu abasebenzayo kuyona, phinde silekelele futhi kweminye yemndeni ekukuthi lokho kwathi inhlo abantu nje ke laba abanganako umuntu ekunzima isho nokuthi bekwazi ukuthola amatoho ukudla kuswelakala. So siyabeva TV1 ke sihamba nayo Dr. Mhlongo nomama kwakhe nethimba labo ukuthi sibaphelezele njengoba uMhlongo eyonikela kule mndeni. Ngiyakuphinde ngiyachaza lokho insizwa ifunda ukushela zingafisi ukuyithathela isithelo ngenkani. Okwesibili, abantu bengathatha ama-advantage mabebona abantu besifazane behlala bodwa bese befisa ukubahlukumeza. Mina nawe kahlangane kwevideo elandelayo, kodwa manje sihlangane kwevideo elandelayo ngiyafisa Njomane uphinde inombolo ngoba zimqoka kakhulu lezi. Yes. Ngoba khona nabanye abazothi yebo especially ni salonyaka sobe singekho,
kodwa njengoba uyonikela ngenze ukuthi unikele ngo2 bob ukhona usheleni la ekhaya singakwazi ukulekelela uma uhamba uyonikela nathi sponsor angithi ngiyamazi umhlongo ukuthi akadingi nje imali yakho kuphela kodwa uthi wena uthi usunombhedo ucabanga ukushintsha ungawulethe uhambise kubantu abaswele uthi wena uthi unamakhabethe ungawaletha futhi mhlawumbe unemata ngibona uthengela abantu imata lapha nje manje uthengela abantu mina into engidida lapha ake ngiqale mhlawumbe lapho lo mama lo before siphi inombolo nje manje nokuthi abantu bafuna ukuseka bese kanjani mana akwe mama mangibuka uhlobo legrocery labantu lokho esithi masifikela ekhaya njalo sifike nathi sikudle kanti iningi labantu abathanda ukuxhasa bajwayele ukuxhasa abantu ngento ekuthiwa hayi bikuyiseyilile mhlambe awusithatha usibeke futhi kudalwa yini ukuthi ningabi naleyo nhliziyo sifisile ukuthi abantu esibasizayo esizobanika ukudla namhlanje kube ukudla esikudlayo la ekhaya nathi sisheshe nesibanike thina uKhisimusi badla ukudla okuright okufresh singa asigcina icala kusuka othandweni kuthini ukuthi into ngathi mawuphiwa nawe ujabule yes ngijabule nami ngibonge ngoba nathi siyakujabulela ukuthi siyaphiwa nathi abantu kumele sibanike okuright hey man njomane lapha khona imishanelo yini mophu yes omata abaphansi kanti niqale nahamba nayo sibuka yini isimo salemndeni noma uqagela nje pholoba ngintshontshile ukudlula njengaphezulu ngibona izimo zakhona umaster kwenza njalo ngintshontsile pholoba ithuba ngahamba ngafika ngaqalaza ngenzela ukubona pholoba ukuthi ngase kube labantu ngibalekelela ngento engakanani kodwa ngibukile pholoba ukuthi ake ngiqale ngaloko igrocer engingasho ukuthi kuyinto yokugcina pholoba le ngisazobasiza nabanye ngezigaba ezahlukahlukene kodwa ngibuka into eyodwa pholoba ukuthi akusizi ukuthi abantu ngithi ngizobakhela indlu ekugcineni belambile pholoba iyophela nini indlu abantu belambile pholoba ilonto ke isime ngisigijimayo pholoba sokuthi abaqale basuthe eziswini kuyimasibukisana ngokuthi mabelekeleleka kuyaphambili sibalekelele kanjani ake ngithi isigaba sokuqala pholoba sisazobuya isigaba sesibili futhi siphinde siqhubeka sibanikelela abantu sajabula kakhulu njomani sicela ukuthi usiphi inombolo bese kuphunywa ukudla kulayishwe emotweni ngiyabona kuneyimoto engayikeshe emsebenzini la egcekeni namhlanje kuthiwa ibuye ithwalela abantu icross pholoba 083 083 406 406 8658 083 406 8658 kwispecial sekusele ipace zabantu abangaki nokuthi kubhaliswa kanjani okay pholoba indlela ebhaliswa ngayo uyafona ubhuke kuyona le number lethi 083 usinike igama lakhe liphelele nesibongo sakho uzosinika ilokhuzana inumber yomuntu oyisigwili uzosinika isithombe sakho angithi senzele ukuthi before wena ufike la sifike thina sekukhona esikwenzile sikwenzela wena ngalesithombe nalanga amagama akhe aphelele nangela number yesigwili sakho pholoba kubhaliswa kanjalo ke pholoba kodwa kwenze sure ukuthi awuyifaki imali eyitolo awuyifaki imali ko cash kodwa imali le ekhaya ifakwe iaccount profile account qala ufone kuyona le number khona uzokwazi ukuthi unikeze wenza sure futhi ukuthi uyakhuluma naye udokotela Mhlongo ukuthi mina ngempela ngoba umhlaba esiphila kuwo soyabangendlela emangalisayo hlaza le number bangayiheka uthi uyafona ukuthi uyikhona especially ka Dr Mhlongo kodwa wena enza sure ukuthi awuyifaki imali noma awuyithinta into exhumana nemali ungakakhulumi naye udokotela noma wenza i-video call nje uthi acatshotela ngicela ukubona before ngiqhubeke ngifaka imali benza njalo kwabantu pholoba abantu esisalele space sabo pholoba abantu abancane kakhulu ngoba sidalela abantu abawu7 mabagcwala abantu abawu7 pholoba sesiyavala akekho umuntu ovumelekile bamba wonke umuntu into eyimpumelelo yagijimelwa khona abazoyibona manje le video baqale phansi bayobuza baqale phansi bayocabanga umuntu osileke akabe sacabanga umesana sathele number 4 mase yabhukha kwazi ukungena esibaleni sakhona Dokotela omkhulu uzobwenza isigubhu sewashi wenza isigubhu seselfoni isigubhu sering yes pholoba umuntu osekhaya ayo sezenziwa kakhulu igubhu kukhona yini ozongenza kona emzimbeni ngoba sifuna phela ukuthi lento iconnect nomzimba yes pholoba into eyenzekayo pholoba siyamgeza umuntu asikwazi ukwenza yonke into ngeke ngayikhuluma pholoba lento phambilini ukuthi la kaMhlongo mase ngabe khona amanzi nomuntu okugeza kungacaca ukuthi umsebenzi wethu usiphelele ngoba yonke indlela eyempumelweni la kaMhlongo iqale egezeni bamba angithi abanye abantu balala nabantu besifazana abazilile abanye balala nabashonelwe izingalo abanye balala nabasesikhathini abagulayo kodwa ke le ndlela esisuke sigeza ngayo sike siwasha yonke la omathunzi la ekuthenini yonke into
sizokwenzela yona ayikwazi ukuphila kodwa singagcini ngokukuwasha kuphela sigcina sikufaka ebhodweni sikufutha abantu bayalazi ibhodela lekhaya ukuthi lenza into ukukhulume ngempela esemzini wakho sokufaka imanye amadoda siwabiza ngamadoda semzimbeni ngokwahlonipha pholoba ngokwemsebenzi wabo suthi ngamanye amazwi pholo into eyenzekayo siyageza sikubhave masiqeda ukugeza sikubhave sikufaka ebhodweni sikufutha maqeda ukufutha soza ku Dr. Mchongo uzobelinde wena nje ngoba kwayona le mithi yogeza yokufutha pholo akusikona ukuthi nginika abantu bazenzele kodwa ngifuna lesi sandla sami kube isona esizokwenza yonke into pholo ngiyaqinisekisa ukuthi wonke umuntu ozobe efikile mhla ka 15 akayothinta isandla somunye umuntu kodwa uyothintwa isandla sami kelekeqe emthini ozobe umsebenza pholo uyobufakwe yimina ngesandla sabo kuba lento yomuthi iyaya nangokuthi isandla esufakile umuthi isandla esinjani isandla sikabani pholo kodwa ngenza sure ukuthi noma abantu bawu10 ngisho abawu50 kanjani kodwa isandla esisebenzisa umuthi pholo ungangagezwa yimina nginankinga kodwa umuthi osuku usebenza lapha usuku ugezwe ufakwe yimina pholo isandla sami esizobe sisebenza ngalalanga wonke umuntu ozobe nje especially uzobe edlula esandleni sami isiphetho sami inamba iqala ngo0 083 pholoba 083 406 8658 usemgaba ngisemgaba era 7 ngakamthathelwa esitolo usebenza ngaziphi insuku asibambe pholoba sisebenza ngomsombuluko sigcine ngomgqibelo laba abanye bathi isabatha thina ke isonto kuphela singalisebenzi kodwa ngizoyiphungula pholoba nezinsuku ngoba umsebenzi wami uthanda ukuba nzima uya ngokungixaka pholoba mhlambe ngizoyiphungula izinsuku ngekudala ngisazobuya ngibatshela abantu ukuthi khona izinsuku ezizongayisebenzi ngoba ngicina ngiphelele isikhathi sokuyo audit pholoba ngilande ngiyoganga ngenza yonke into ngenxa ukuthi abantu basuke bela bengipintshile pholoba kodwa sisazobuyela udaba la ngolunye ulanga lolo sisebenza kumsombuluko sigcine ngomgqibelo ngo6 sivula ngo8 ekseni sivale ngo5 intambama sivula ngo6 ekseni sivale ngo5 intambama kuthiwa ngesonto siza amala pholo abantu basuke senkonzweni pholo bangithi siphethe nelibandla phela pholo asizona lezangoma engakholwe ngena Jesu izangoma kodwa siyazi ukuthi uJesu ukhona pholo siyazi ukuthi uJesu akathwayele pholo kodwa ungudodana kaNkuluNkulu siyakholwa pholo Dokotela Mhlongo sisemzini wakhe nonkosikazi wakhe abekhe ekhaya elikhulu lapho khona ekuthiwa umuzwe impando ozala yonke imizi nazo zonke imoto nengqondo abayifumbathisiwe njengoba nibona ke kubukhazikhazi kubuhle kunje siyaphuma manje bayosikhombisa ukuthi ngabe lokhu kudle bengikushuthela abantu ngabe ikona ngempela yini Abulayo nabahluphelile webasondela sondele emkhunjini yalokhonzo Yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Webaba wamthwesa amandla Abagulayo nabahluphelile wona wesondela Yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Webaba wamthwesa amandla Wona wesondela sondele emkhunjini yalokhona uzophila Yebabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondele emkhunjini wakho uzophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Siphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala